Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau a chau voin hi march ni som le pariat ania thir tu le ngai thatu te chibai kan buk thau chau ani Middle East in dona kalpui chau mek dan chu a hraw ta hrep hle maya Iran hian an tur na saviau to na in doi oi ro chu tun thleng chuan an la chhuadu mi lowa Iran Supreme Leader thar Mostaba Khamenei chuan US le Israel hi an thing thrit ma lo chuan hein dona hi atop don lo ati tukin jingdan ni le achan ve harik madeu khret khan Iran Supreme National Security Council hotulu ber ali larijani chu athini ti an confirm ta hemi ma nizan zanlai dar som pani le minute som ni vela khan basis force so commander hotulu ber golam reza sulaimani chu Israel airstrike wangin athini ti IRGC 10 anem het bok Iran phubalak let na drone le missile rolte wangin Israela mi pani nunna anchan le tabok Middle East US embassy te anhim talo hle maya embassy munthan khatami ten bei antomek lain nizan khan Iraka US embassy chu Iranin trumtam tak an beinon bok kani amasain kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau hani IDF 10 lotlin na sang tak tak mai han nei theina chan hi in dona kalpui dan thil thren khat thak thleng ani wangania chungjinga chuan Buaina le in dona Mahmuna Israel le khovel ramdang te poin an ti ngai jan lo thil pakhat in thak thleng awma Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le Defense Minister Israel kat te chuan Israel se paite kuta thunai na sang tak kan pea intelligence 10 remantini chuan Hezbollah mi poimo ho senior figure tele Iran ramthroi tu tele mi poimo dang senior figure te target tur hian sipai ho tu sang le ramthroi tu te timaila political chain of command atanga traditional approval an ha kher ngai lovin sipai te chuan an bei pui thlak na chu an tan ngal thayani ti an hretira hebrai media chuan dan pa ngai anga sarkar throi tu ten approval an pe kher ngai lowa he directive kalpuyani chan chu Irana US le Israelin bombing campaign an nei mek le Israelin Iran thlop Hezbollah firfik bolte Lebanon habei mek laya operational activity ti khotlai ani lo nan rang taka han target te han beijing hal zarzar thaina tura ruam manani hanti tichuan hetianga ruam man na tharle thil kalpui dan thak thleng ani wang hian thilpoi mo tak tak mai pahni ti hlotlin ani zui tanghala Iran ramin relbol na nget taka zungkai le Iran Supreme Leader Thita Ayatollah Ali Khamenei point in donatran ani nuloka ayo tura office luatuta na arwat le Islamic Revolutionary Guard Corps tele hemi tranga anpeng pakhatanga hangai basis for sauchunga po thunai na sang ber nei tura halo ruat to Iran Supreme National Security Council Secretary Ali Larijani chu Israel sipaitan an thatta hani tichuan IDF te chuan hekal manghi anche thatpui hleni na hriata hebra media ten report an pek chunjom dan chuan intelligence ten target tur an maksa po rang taka bei ani thin lo wangin heng top diplomat tele mi poimo tak tak te Israelin target bi ka anai te hi mundanga hanlo in saseng man fo thina ma se thupek in hlan chon dan te thak thleng ani ta ka wang hian Iranin thupek in hlan chon dan chungchanga harsat na han to wanga hroi tu poimo takata na han lo da to Iran de facto leader tia han soimai Ali Larijani han tha mai baka hian Iran mi puiten protest an nei laya mi sangthum jan hi chuangjat mai that tu le Iran mi puitam tak hliam torna tele chiatna tam tak thlenga mo phur tu ber basis force commander hotulu ber golam reza sulaimani po tha ani thei ta hiala tanpa ngayanga traditional approval peka politics lampanga ramhroi tulu ten thupek le remti na anpek po ngai lowa Israel sipaitan intelligence te remti na an targeta an beizui mai remti ani ta ka wang hian IDF te kut phona tam tak chu phel ani ta chu chuan an chet ati ol sam ta hlenin a hriatani hanti tichuan heng mi panhi te thina chungchanga hian nimin lama kanron report a khan Israel chuan thingai turan ngaya mase confirm reporter chu hala lo tin kanron reporta achan chu Israelin thitura han ngai thianga hanlo pon to jinga hian thile silo media lian tak tak te point an pon sual alom nol toa chungjinga chuan Iran President Masoud Pezeshkian te
tunai Iran Supreme Leader Thar Mostaba Khamanei tepo thianga puan an ni zat nuwa dam khochuak zinga mi te ani tichon hein dona kalme ka hian wenchun darsom pani vel khan Iran chu Kuwait lampanga achana salheti han reporta Kuwait sipaitan thuchua han siam dan chuan National Defense System chu nasatakin ti ngin anime ka mase thaitop chua beile tania Iran missile le drone roll tam tak voin hian aron thlengtowa ramchung muntin maya thilpuak ri ring tak tak mai hriat tur aum deuh renga mase heng te hi Kuwait Air Defense System 10 Iranian drone le ballistic missile te hanlo ka thla ka hanlo dan chawangani hanti tichoni janjan kho khan Iran ballistic missile le drone roll 10 akhat tokin Israel han bai deuh renga Central Israel le Northern Israel lampang te target deuh bi kan nia janthim hnuaya mipui te sel tarom turin mun than khata chuan hriat tirna te ti chua ani boka mun thrang tranga siren ti ri kan deuh nual hlom boka tichon tukin darsari vela khan Iran ballistic missile roll 10 Southern Israel rambung than chim lampang te hanon pan le tangwa ngo maya Southern Israel lampanga hian siren te ti ri kan hal roi roya hemi nu loka hian Tel Aviv le ache vela te missile puak ri hriat tu rom zui ngala ramat gana nupa mi panhin liamna tak an turani ti Israel ambulance service 10 an report zui ngal ane bir sebale ache vel mun thrang ate Iran missile le drone 10 andron bayani ti hriat tirna siren ti rik zui le anita tukin darsari vela tangkhan Iran hian ballistic missile roll mangin Israel hi andron kap chiam hani deuh bermaya jingdariat arik don trepa khan Iran ballistic missile dang 10 Israel andron panle mekani ti an reporta hei hian Central Israel vel aron target nin soi hani bok tichon Iran hian ballistic missile pangai ringot ron mangtolowin Central Israel ron target natan hian warhead atan cluster bomb haron mangleta Central Israel munenge mazata cluster bomb sulnu tehi munitin the Times of Israel chuan han report zuya Iran ballistic missile cluster bomb manga han thuam te hian kothera chiat na han thlena kar enge mazat ti chiatania building thren khat te ti chiat an nei boka heibaka hian mun thren khata kangmei chuakani ti the Times of Israel chuan han report zui bok tichon the Megan David Adam ambulance service chuan Iranian ballistic missile le cluster bomb haron paite wang hian ramat gan huna nupa mi pani ten nunna anchanani tin report an neita hane ramat gan hi Tel Aviv khopui bullok Tel Aviv khodai femang vel ania Israel civilian nunna chanta mi pani te hi kumsam sari chuang ve hania nunna chanta mi pani te ba ka hian Tel Aviv khopui chevela mi pali velin liam antura damdoi manga enkol me kanitin Israel medic 10 report an nei zui ngal bok ane missile puak ke thema wangin neibrak lama po liam tur hanlom nol boka Tel Aviv khopuya Achilov hospitala heng liam tur te hi enkol turin dalun nitin Israel paramedic 10 an report bok ane Iran missile te hi direct in Israel leilunga aron puak ani lawa van boro ka omlaya ka tha kani nuwa Iran missile puak dar ke them te hi leilama aron tla chu chuan mi puitelaka poikhoi na athlentani in the Times of Israel chuan an choi bok ane hetianga Israel rama chiatna le thina hial mai han to zui tak chungchanga hian Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC ta chuan kanram chunga thisena luangani chuan Israela thisena luang zeldonani tin hei hi an phubalak na ni ti an puanga thina vekin chan le tani dona natna chu nanna vekin chan le tani bok donani Iran hian mithiruang kan nei chuan Israela mithiruang om zeldonani antibok hei wang hian voin lama Iranin Israel aron bai chiam na hi Iran de facto leader Ali Larijani le Basis Force Commander Hotulu Berthina wanga Iran phubalak na ngayani tin the Times of Israel chuan an report bok ane voin chun thleng khan Qatar lama po Doha khopuya te Abu Dhabi khopuya te bompuak ri hriat tur om chunjom zela mase heng bomapua kani ti report thren khat te hi leilama apua wang nilawin interceptor missile 10 an lo ka thlaka wanga van boro ka puak ri te po atel nual ni in an soibok tichon voin chun dar som pani le minute somli panga vela khan the Times of Israel in live update an nei dan chuan Iran chuan ballistic missile dangte aron kap chuak leta Central Israel lam anron pan mekani ti an reporta tukina tanga voin chun thlenga Iran missile le drone roll te ronchet na hi US le Israel air strike chanlet na le new wave of missile and drone strike ani tin Iran media Maher News agency chuan an report bok ani Israel media I24 chuan voin lama
heng Iran ballistic missile cluster bomb ron pai te hi atam jok chu Israel border an ron cross main ka thlak deuh vek kan nia ma se missile thren khat te Israel van boruka an ron luta van boruka lo thailo in ka thla ka ngaya hetianga van boruka puat che hian cluster munition apai te chu tam tak a the dar ngala ti chuan chung bom te naw zok a ron pai treu te chu leilama ron tlain chu chuan poi khoi na na sa tak a thlen thina ma se kap thalawa tar ka ron thlen chuan hei aya chen rap thlak tak hi thlen tur ani wangin Israel hian van boruka lo ka thlak mai lo chu du thlan tur dang hanai chuang lawa ral thuam khua khirle indona man phallo hetiang cluster bomb te civilian te tana hlom taka iranin aron manghi rang takin United Nations sian angai ven angai ani hanti Iranin an top leader pani te thina wanga Israel an beina satjia ti chiang em tu chu Israel Health Ministry in report an pek dan chuan tuna tanga darkar som ni pali kalta chung khan Iranin Israel beina le Hezbollah firfiak polten Israel an ron beina wangin mi zasom ko pani lai mai liam tur hanoma hetiang zat mai liam tur te hi hospitala hruayan ni hlomani hantia din mun thavak lo te hanom rualin anjinga zasom sarile pasari te chu ngai tuam man ni lowani tin Israel Health Ministry hian an puangzar bok ani The Times of Israel chuan voin chun dar som pakhat le achan vevela khan Israeli Air Force te chuan Iranian military headquarters Tehran khopuya bom tam tak thlakin beipui thlakna lian tak mai han kalpui chun zom lea Israel military te hian he beipui thlakna hian mimal target bi kan nayam ti puanzarna han nei lowa Islamic Revolutionary Guard Corps Security Unit te headquarters chu target lian berania he munatang hian Iran ballistic missile headquarters zongjong te han controller internal security force zongjong te control na mun pui hani boka Tehran khopui chunga Iranian air defense system engmozat te target tel ani boka hei hi van borok lampanga thunai na zaw zo kan nei theina tura Iran air defense system telaka beipui thlak na huam zaw zo kalpuina ni hantibok Associated Press chuan mun franga IDF te hian target big te in beipui thlak na hi han kalpuya voin lama beipui thlak na hian building poimo thren khat te ti chiat an inwal towa IDF te hian mun thren khat te kalkanin target big thren khat building te han beiboka heiwang hian Iran hroi tu poimo tele Islamic Revolutionary Guard Corps hroi tu te target big an mai thaini hanti Iran internationalin he beipui thlak na kalmek chungchang an soidanin voin lama Israel sipai te beipui thlak na kalmeka hian Iran ballistic missile headquarters chu main target tania mase mun franga Israel fighter jet tele drone roll 10 target big naya beipui thlak na han kalpui meka wang hian mun franga bompuak ri hriat tu roma Tehran khopuya munenge mozata Zanthi mangmain niang zongjong te bompok khule mei khu ten alua khat vekani hanti The Jerusalem Post chuan Iran angin Israel hian phubalak na hakal puilawa Israel chuan war gol zongjong te len chuak tura ahmalak na kalmek chu achun zom mai chawani hanti hetianga Iran le Israelin beiton na lian tak tak mai hathen mek lai hian Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan thuchua aron nei leta voin chun dar som panile achan vevela The Times of Israel in report an pek dan chuan Iran hian nuclear doctrine thak thlengna lampang hoi thil ti engma anei lowani ti asoyani hantia Abbas Araghchi hian ramdang ten nuclear ral thuam kan siam chhona tur chungchanga dodalna tam tak min pea mase nuclear program kan kalpui dan hi ramdang le kan melma teang bokin adang lambik don lowani hatia ajes chuan Iran Foreign Minister Abbas Araghchi hian nuclear ral thuam siam chuatumin man lani ti soiloma sela chulam hoi chuan malak chun zom an hre don lowani ti athu soyatang hian atilang chiangani hanti Iran Foreign Minister hian asoizel dan chuan Supreme Leader Thar hian Van Blanc Triata hethil kan kalpui dan tur chungchang hi puanzarna halanai lowa chuwang chuan soitlang arem rilo hati Iran hian turna sa hle to ma sela doyo chu anla chualo hle maya voina vek khan Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan hein dona kalmekin anghong hian khovel pumpui hi ahit donani tin vau khan na ati chuaka Middle East in dona kalmekin anghong lian tak tak chu khovel pum hian ahriat thuai ka beisaya chuwang chuan western ramsang te hian hein dona dodal hian ke in pen chuanga yani hatia in dona ngong hian tu ma thiar bi kanai don lawa rama hausak le hausak lo te rinna le sa khona lampang te chikal zel in tha chona zongjong te po thliar shan bi kanai don lawa in dona hi hakal zelani chuan kan mel mani lo neutral ram tele
kan u naw kan thurol pui ram te point an tur vek don ane hati ti choni west le Israelin an beina jongjong hi Iran chuan chanlet lo po an la nei meu lowa ma se beina han donang em chuan an chanlet ram te hian an tur lo mai chau ania heti rol hian Middle East US embassy mun krang ami te Iran chuan targeta nain an beita zeu zewa heiwang hian Middle East US embassy te an him talo hle ani nimin lama khan Baghdad khopui Iraka US embassy chu rocket le drone mangin bei ania Reuters chuan embassy bei tu zinga drone te hi panga velania CRM anti air defense system mangin Baghdad khopui chungzon van boruak kan lo thlen lain drone panhi te ka thla kan nia ti chuan drone pathum na chu embassy compound na aron thlok luta Iraka US embassy a hian kangmeina satak ati chuaka meikhu na satak po mun hlataka tangin muzui thayani hante Iran hian beikhe po anei meu tolowa US embassy po han target zel tamaya Baghdad khopuya US embassy a hian chiat na lian tak chu athlen ni na hriata masei rakle Washington chuan heng muna chiat na thlen dan kim chang tak hi soi chian na an nei lawani hante ti chuan hetianga tum khat Iranin embassy a bei hi hadu tok tamai lawa US embassy le diplomatic facility te targetin Nizan Khan drone le rocket roll manga bei pui thak na akal pui chunjom le ta The Times of Israel chuan US embassy compound chevela tele embassy bullok loka bompua kom chunjom le a Iran hian thi chil drone an tiang chi drone a target avasuta pok thai mayang chi kha an manga heng explosive drone an ti te hi CRM air defense system mangin engemazat ka thla kani antibok ti chuan voin thleng hian Baghdad khopuya US embassy hi akha tokin Iran chuan ala beidau reng ani heti lai hian Israel Air Force te chuan Iran Basis Force tele an checkpoint te targetin Tehran rampum puya beipui thak na han kalpui chunjom le a kotlera Basis Force le an checkpoint chiang taka han bom dar lai video thalak te Israel Air Force 10 an ron tarlang bok ani hetianga indona kalmu muplai hian United States National Counter-Terrorism Center an head Joseph Kent chuan Irana US le Israelin indona an kalpui dan chungchanga hian lungoi lo na anei wangin President Donald Trump nena banna thelu tani ti apong ta thut maya Counter-Terrorism Center an ho tulu ber Joseph Kent hian Irana indona kalmek hi kachiale thriat na thiang tak nena kangai tu hian kathop thailo atia Iran hian kanram tan hlom na athen lowa Israel le America thurol pui ramdang ten beitura anor wangin Trump administration chuan trullo takin hein dona bul hi atranani hati joken thian banna athelu hun hi nizan daruk le minute songa palivel kha hani heiwang hian Iran Foreign Minister Abbas Rakchi chuan voin lama khan Donald Trump administration a top senior official te point Iran hi America tan hlomna thlen tumin kanchelawani ti puang chuakin banna an thelu tani chuwang chuan western ramte hian hein dona hi in thlop turani lo ati kanchan chin tharkal tolama kanon soyang khan domestic pressure natak President Donald Trump hian atok meka Democrat Party te mai baka aro rel hnuaya atho pui than khat ten in dona hi andau dalani ti nimin lama kanchan chin thara kanon report to ani kha Joken khian banna athelu nu loka President Donald Trump chuan Oval Office Joken thi mifel tak nin kalongai thina Mase security lama achaklo hle ani America tan Iran hi laomani lo ti asoya wangin aban hi athajo kani hati heibaka hian President Trump chuan tuna chuan Iran chosan tur hian kanlain peilawa mase kan malam hun reilo te a hian kan chosan donani hati inlung rol lo na neu awm lai hian Iran po anron pong porzela Iran Parliament Speaker thilti thaitak mai Mohammed Bagar Galibaf chuan Strait of Hormuz hi indoma thil kalpui danang ngot khan ain thak to don lawani ti asoya indona kalmek hi atop nuaimo Israel le US antlom hunaimo Strait of Hormuz din hun hi indoma thil kalpui dananga khan akir le to don lawa he tuipuya longkong poi mo tak hi kan melma ten lokna tan an mangchun jom to don lawani hati nasataka atur tu jok ni masela Iran hian nungtol zai harel lawa Israel te US tele anthurol puiram te alabaudam damrang maya hetiang kara hian Reuters chuan Iran Supreme Leader thar chuan de-escalation proposal intermediary ramten anron thelu chu Iranin anholani ti apuangani hantia intermediary santi te hi neutral taka inbiak na kalpui tu ramdang te hansoina hane Iran Supreme Leader thar Ayatollah Mostaba Khamenei chuan heng ramdang ten indona ti topna turatana rotna hanron thlen hi
Teran chuan an nol vekani ti asoya he thu hasoi na mun hi mostaba khamanai hian Iran Supreme Leader ni na achela tanga ama saberatan foreign policy session a huai hota ma session a hian atakin ama telnge video conference mangin atel tiro chu finfia thei ani lawani hantia Iran ramthroi tu poimo te ma he thu cha hi asoya Indo ti tomna tana rotna de-escalation proposal zongjong hi Iran chuan kan nol veka kan melma telaka phubalak na kalpuya len chuak tur hian khau takin Iran chu ading jeldona ni hatia United States le Israel chu an thing thita kan ma kuna kan ti palani tia an soi malo chuan Indo na hi atop don lawa Iran laka poyan khoina le an thil ti sual tam takawang hian ngai dam an dil turania kan ma thing thin an kun turani hati Hei baka hian Iran Supreme Leader Ayatollah Mostaba Khamenei chuan Indo ti topna turatana rotna intermediary ten anon thelu zongjong po hi phubalak na kan zo fela kan len chu malo chuan eng rotna po kan nol veka chu kan thilti tur poimo tak dal thei tu eng po omsela Teran chuan anna te alen chu malo chuan engma pom ani don lawa nol vek ani dona chuti rol chuan Israel US hi kan ma thing thin kan ti palani tia an sei ni ro chuan Indo na le sipai te manga in nek ton nakal mek hi ti top thei aniang hati